Olgun düştük. Olgun düştük. Yerine toşkayı seyretsin. Telefona Ben boyat bir vardım. Ладно, здесь я вокруг не Siz neşe? Benim boyaklarım orada. Benim kızım oradan. Yere erkenle basar Мен әскенесейлі, мен бір малайын тұрдан айтам. Мен ұзақ сирен жүрмін. Tanışsana o kadar. Ede bu yak mikrofondan işte başlayabilir. Bakıydınız, men birinci tapırsa bala bile çıktım indi. Birinci tapır? Birinci tapırayı. Kiliyon. Onun da aslında biz songa kaldık, ağızdan kelgen idik. İyi. Bir aydan benim balamın teni buzuldu. Koylarına varmadı, birisinin faydası yok. Bannislarda da yattık. Bannisada diyetizip koydular indi egzama deyip. İyi. Türlü şeylerge vardık, türlü şey diagnoz koyarlar. Yere? Teni bir kakışıda. Mında sizge neşe seans yürüge bular. Bana boydak kerek seanslar. Bolan ap girmesem yorum bütün. Bola. İyi. Neşe seans kap girer. Onda kire uruları neler bulganda indi diyersizler bulganda o kimin de girme kerek. 18'e girme demem. Üzüm güne şulay yürüyeyim. İyi. Исәнмесез, Рафик Минибаевич. Мен бұл сіздің сеансларға улым белән килдем. Аңа 13 яшь. Biz туганда ул родовая травма алган ия, аның бер кулы эшләми, сул кулы эшләми. Без бик озак лечиться иткәнек, инде хәзерге ахыргы 2 елларда лечениедә алмый башладык, шулай калыр дидек инде. Лечение дәврендә бармаклары селкенә башлап, кулы бераз гына селкенә башлады. Без инде сезгә өметләнеп килдек, ахыргы өметебездер дип килдек инде, ышанып сезгә. Менә 4нче сеанста biz бүген. Күп мәлегенде? 13 яшь аңа, тегендә утырабыз залда, 5нче рәттә. Yere. Ağır vakit gerek bulur indi. Tizgine bulmaz. Рәхмәт. Haydi. Рафик Минкаевич, миңа сөйләм. Haydi gitseydi. İsermisiz Rafik Efendi, men bugün barlık günahlarım için gafı ettiniz. Men bugün 13. seanska kelem. Şeker çiğri bile çiğirliydim, idavlinim yuvarıydı. Hazır üzerine bik eybet etip sizem. Barsa içinde zor rahmet. Ondan sonra bizning başka mangışaktan koytalar kiye bilesiniz. Ol singilimiz gerek çiğri bile çiğirliydi, gerekin operatsiya sarva. İpteşi, onda koytu bunun aşkastan pristup bilen jide aybanesti hatta onlarga bir nindide yardım bire almadılar. Hazır ona ebilerge dip çıkardılar. Ondan sonra ebilerge varsalar indi bizim diler. Ona bir talep bilen biraz saklap bazan vap gitip onda bir ay yatıp koytu. Ona nezere koytup jaylanıp etkeni bir engesekinde ol tam banitsalaydı. Şunlarga yardım etmesiz miken? Yere. Anasın tağın bir abinin malayı ol su astında girdi 2 ay pensiyaya çıkıp koytu bağılda koyuyla kırdı. 6 aylık malayları var. Ol malay banesten koytkandan birli ol nigedir mi tıptım aldın yılay. Anasın küçüleri bilen nigedir izleyene. Tanışınlar kadar yardım itermesiz miken? Yere. Barsa içinde zor rahmet. Barıp kengelimiz bile çın rahmet dikizini ederiz. Zor rahmet. Haydi balkona.
Soravını qabatlagızan. Soravını qabatlagızan. Turmuştan şolay yok mu ne? Koydadır. Uylamagan bolsan koşulgan bular endi köpten. Neyde? Yok koşulacak o. Bizden Şollu'damısın bir jegitning aytgani var. Baytak yılını aytdym da yılın hatırlamayın. Neçe yıl xotinning isen sizga yo'q edi. Hozir isin to'ya boshladim xotinning deydi. Şunun şekilde. Yo'q, olay deb bo'lmaydi bunda, vaqt kerak. Vaqt kerak. Vaqt kerak degach, o şolay kerak endi. Anladınız? Bular bulmaz demeyim çünkü o işsizliği indi ko'p kişide açıldı. Açıldı. Aydagiz. Meni mi? Rafik efendi, men birinchi martabagina keldim hali. Qortaygangamı bir ko'p she'rlarim bor. Ko'zlarim ko'zda kataraktı, mana 7-8 yıl endi. Naşar ko'ram, 1 metr arada naşar ko'ram, kishining yuzini ko'rmayman. Anarısın poliartrit, bunlarga tuzlar o'tirgan. Diler endi. Anarısın xatirim bek naşarlandı, skleroz. Anarısın ne şekler naşarlar işli. Alergiyada bo'la. Qaydan siz? Men Almatdan. Kim isimli qo'yindimi? Valiyeva Tuyg'u. Necha yosh sizga? 75. 75. Anlarsın benim внучкамның тромбоцитлары бик әзәя, 7-8-ге кала. Шул һәр вакыт ешкына канда китә инде. Шуңарга ярдәм булмас микән? Кызымның да нервлары шул бала кайгысы беләндер инде. Нервлары бик начар. Anlarsın ayaklarında тоже poliartrit, üzümde de ayaklarda poliartrit indi. Менә шуларга ярдәм булмасмы дип бик килгән идем, бик ширләнгәнгә күрә. Рәхмәт сезгә. Aydagiz. Hürmetli Rafik Efendi, siz bizning bulgan günahlarımızı aytib de ütelmeyecek olan nezirlerimizni gafu ettiğinizi ütenem. Barımızın da eti-enimizin, ergi babalarımızın, balalarımızın barlık günahlarında gafu ettiğiniz. Benim bik zor rahmet sizge. Benim üzümden başım bik ne kaldı. Şunday nite aşağılı başım. Ana men endi nervlardan taraytayım endi. Ondan soň şunday tünge işte işledim men. Переутомление dediler endi başlar. Neçinchi seans sizin? Benim 7-nji seans. 7-nji? Әлі bilgiler aldım tağın kirdim әлі. Allah işte. Yere. Ondan sonra şu başım ağrıdı bir gün mındağı bir hanım ayta men de kitapны aldım da şunun ben yukladım әлі bir termetleri yukladım deydi. Men de aytам yuklap qarayım әлі deydim. Kitabını satıp aldım men de. Hazır yuklarga yatqany bütünay halim naçarlanıp gitti. Şunday siskenip koyam men de şu kitabını yanıma alıp yatqaçtım. Ondan soň yuklarga tırışam yuklap bulmay. Ol tege abilerge gina kelişedir, yaşlarga bek kelişmedi. Ondan sonra siz nechikdir balalar tavışı kelgen kebek, mana şu sizning resimni nechikdir qoraba chirnab aldılar da, mana hazır göz aldımda tura. Ondan soň buy başladılar. Nişlepdir. Kitapni mi? Resimni mana uň ýagyndan. Ondan soň men aytam, turdum da hazır ýok endi men aytam boýamagyz hali bizning üçin kaderli kişi bite boldy. Kire üstelge ýetip goýdum. Ol tünde вообще ýokmadım men. Nişlepdir meňe faydası bolmadymy? Bilmeyim de nerse. Faydası bolmadymy diýip manda neler kelgen bulaýdy? Tege qara kişiler kelgen bulaýdy. İşte ýokotlardan. Şolar azrak müşe etken bulalar. Şolar ultynny gilip almadım indi. Ondan soň şularny başymyň awurtugyny bitirge ýerdem etsegizçi. Ondan soň menim жолочный pozirda uzi көрсәтәйinde taş diýip. Mana şu ýakdan gil awurtup turaýyndy ol. Ondan soň ili içeklerde de bardyr indi bilmem indi. Taşny indi 11 mm taş diýdiler indi. Şulardan kıtlarga ýerdem etsegizçi.
Yere. Rahmet. Ondan soň baştan ayaklar çirimiz barlar indi baştan ayardan etiniz. Yere. Rahmet. Ondan soň benim kadirli eniyim var. Onlarga hazır 84 yaşında. Onun mene oş kozanı turusundan gana kolun içek demikken koyda bir şişe var. Şu onlarga bitlik müşahede edeyim. Yere. Geri almayan nasıl yok turgaç kirip gitken sımak bulayım da. Yere anlaşıldı. Ondan sonra birine aytayım da oğlum var benim oğlum özüm için belekeyim de onu sünnetke birge yardım istekçi. Yere. Ondan sonra tam birine aytayım da çençi parmakları kekire şuların kuraytırga yardım istekçi. Yere. Hayda git balkondan. Balkondan hayda git. İyi. Bir avurtam diyelim. Avurta der iyiydi mi? Avurta mı? Avurta iyiydi. Hazır avurta? Hazır kitayın. İyi. Yere. Yere. Anlasın. Eceks. İsen misiniz? Mikrofonlardan anlaşılıyor. Rafik Minikoy, isen misiniz? İyi. Min sizde 11. siyanısımda turam. Minde yürekte var siz. Kandırus var. Billerim orta. Davlinim zor. Sizin nişançı siyanız? 11. siyanısımda turam. Yürekke tegi turgan siyanıslarda eybet buldu. Allah'a şükür antına rahmet olsun. Olganlarına da bine kandırusların bir orta barır da yok oyunlarını. O hazır da ortamalı? Hazır da ortalı. Tak, hazır azraq qozmayı terip qarayıp mısın indi bu abiga? Işkırgayın da iyi. Ha? Işkırgayın da. Qozmayı da eri, nese da eri. Ortuğuna bitsin. Avurtuğuna bitsin? İyi. Hazır avurtamam bu yin? Yok. Mene şöyle bakış nerse bulayım? İpteşimnin başı orta, olmanda tügel. Bundan 30 kilometre yaraktıkta. İşekleri orta, oşkazanı orta, oyakları orta. Yere? Davlinisi de var. Ansın barıp maylar kızaydı teki. Jeniski organı tüben düşken. Kimden? Bir kızımның. Buraslar şulay deyindi. Bir seneki alergiyi biri. Mine şularga da yardım eteydi. Yere. Rahmet olsun sizge. Eceks. Sen misiniz Rafik Efendi? Men mыңzarlarımı söylerge bir çistayıklarından alıp geldim. Rahim etiptin ne güzel. Çistoydan? Elmet bile çistay ortasındayım. Tübülge tağı degen ağır. Yere. Jidi bugun qaça bulgan abi babaylarımның, jidi bugun qaça bulgan irtuğanlarımның, kız tuğanlarım. Siyikli etiyimning, siyikli eniyimning, hem de irimlagından bulgan etiyeniyimning, irimning, üzümning, barcha balalarımның, anıklarımның günahlarım gafur etiyim, sırayım. En başlap irimning 26 boyut tınır öteyinde. İyi. Dağı gülüngüne tıra. Anansın sulkulu da bir küterilmiş. Dağı bir son жағында әлі шул атналардағына bir тиер инде, мин дисәм минде, сиер минде, шул бик жафалы. Ул ягына ятса, әйләнгәнләгәндә кан барлыкка килә, кан чыга. Соң аягы да авыртайды, дин хәрләрдән митегез. Инде үземә күчим. Баштан аяк авыртам инде. Мойнымда кандырус, içimde indi. Bizim vakittagi çaganada biyimiler, hazırki yaşlarça biyiler, nestelerdir yeri yanda. Zinhar yerden Kaçandan beri şuay yürüylerinden de?
Мен енді 2 yıl oldu pensiyaga çıkkanda, men yıklaganda da oturup kana yıklayım. Neler vardır, zihar alırız alarını. Ayaklarımda da radikulit degenleriydi. 59. yıldan beri birinci ağrıma uzganlıktaydı. Erim ikinci ayağıma evlendirip salaydı. Tırsam tırıp gidelim, yersem geri almaydım indi. Anasın balalarıma da yetergelik sertitigiz. Alık anamның biraz yüreği orta. Yürek? Yüreği. Kız balamның. Anamsın, anıgana zinhar için, anıgıma anın balası indi. Zinhar için sünnetlegiz şunu. Anlansın, ikinci malayım. Bir kızarlanmasa da bizgiz kübüne tırgandır indi. Zinhar anlarga da yardım ettigiz. Üçüncü balam balacaktan rahitiydi. Arkasında da kükrегinde de korkuğu var biraz. Anlarga da yardım ettigiz. Balaları skrivleni позвоночник дейсіз менде бейайбатлага тәгілмем. Шунlarga da yardım ettigiz kız balası әзіректіңне астана ебергелі. Üçüncü balam, dörtüncü balamı da etiminde. Her birisi de ikişerler bitinde var hazır. Allah'ın bütün sensiyası yok bunda. Просто uylab otursanız da şoluq işler işleme. Bir uylab olsanız da yeter, uylab oturası da yok durursun eskende. Anladınız mı? Anladım. Atı birsin, ikincisin, üçüncüsün, dörtüncüsün tizip vakit olasız. Gerek değil olar bir sözü. Yani rahmet yapsın, Allah'ın rahmet yapsın yüzünüzge. İşin sağ olunuz. Mine siyans başlangançı kimlerinin tuğanlarına buluşası kileyindi. Şittekilerge yardım etesler kile. Olar turunda uylab otursanız, proses solay yok baraşak zoldağı şekilli. Anladınız mı? Sonra küretteki bunda nefselenip tizip durma o zaman. Gerek değil. Çünkü men sizin uyoşa, tuğanlarınızı tutup olarga yardım ete olan. Eğer de darşı nefselenseniz, zolunu beklep koyam, şitke çıkmay turgan ete olan. Ansından mağaz. Haydi balkonga. Balkonga. Men onun onsun deydimin bitinde. Tege, onun kulağına kısılıp kalmazsa mümkün. Şoförler turunda uylab otursanız nefselenip, avariyalı bulup, bütünlüğü nibren ap kaytığız var onu tege. Gövdesinin ap kaytığız var. Ol beyt atgülüşeydi de kişini uylab oturğaz. Nefselenmegine gerek değil munda. Men onu seans sayın anlatamın. Kitapta da yazılgan. Mikrofonlardan açtım. Mikrofonlardan açtım diyorum biz. Haydi güzel. Mikrofonlardan açtım deyip duran bittiğini. Hemen takıltı yüzündeki. Sileyiz diyorsun. Haydi. Eğer de nefsilenesiz iken, mine üstel tulu zapiski yazıp birigiz. Bara olmaysız iken zapiski yazıp birigiz. Haydi. Haydi. Baranı onun 3 yılı gerektireydi, 30 seans bulaş. Nişek? Mansın bulgaç men aytırsan ele kel. Mında hazır sen meni nege işkerrek alıp kettin indi. Tege 30 seansta 3 yıl vaqt berem men balalar zayıf tuğan vaqtda. Ana sen bu qısvay dip söylep tura indi. Atqılani seriyozun bolganda bu zayıf tuğan balalar üstten verilgen naказание bola. Onu bir qaşanda unutmagız. Әтиянинин алдағы буынның тәртибі болмаған үшін берілген наказание бұл поколение ғұмыр бойы азаплансын үшін. Башығызға он кіртір үшін.
Mında kelip tizgine menden öğretmenine sırau urunna tügüldür senşken. Ol selametlik bakka bugün günde satıp ala tarağına näse tüg. Tim bolly yoklu barlı akşağa. Anladınız mı? Benim talep birinci sizge. Azgina tege boşta kapilkalarını çıkarıga. Yaşa rövüşünü özgertirge talep men qotık koyuyor. Yaşa rövüşünü özgertüge näseler kirgen bilesizdir indi. Kışkarış olan itiler bir seye kirmeyin lan. Kışı doğrudan aşar uylarga da yoramı degen sözünü bu. Ona kirtkende. Şuna göre tege nefsilenüler onday nerselerde kirmey bulup çağındı. Ola pagada soğuk söz. Xudoy Teala ağırtığını kişi azaplansın için biri. Baş işlemegen için azaplansın için biri. Bugün günde bizden baş işlemegen için yer titrevler yası, kuruluklar biri. O bizden başlar apilki bilen tuğan için işliyorlar. Dayışı bula yaşasak bizden yer şarın katastrofa kötü. Onun yılları oyları bizge günleri bilgili. Katastrofa yer titrevler, su basular bilen bitecek. Mine yer indi. Kişinin 10 derecesini köter olmasak yer şarındağı. Kişinin ağını üzgerti olsak, yaşa rövüşünü üzgerti olsak degende. Katastrofa bolmay. Katastrofa bulası bolsa, katastrofa aldığından ağlı kişilerini ikinci planetaga köçürüp durası bola. Ağsızlar mında kalıp bitecek bütünsü de. Yanıdan 13 yıl tenefisten soň tege kişilerini tege planetadan köçürüp, direklikni yana baştan başlası bola jirdi. Boş işlemegen arkasında şunday ağırlıklar keçirecek bizimiz. Eğer de boş işlep, yaşa rövüşlerini özgertsek, 10 derecesin köter olsak, katastrofаны yasamay dip eytem, yasamay. Çünkü onu tegendegi üstegi kişi yasay. Men maňarşy şuşa sizin sridada yaşagan kişi. Dinge bir şanganda kişi tügül, dinde tutkan kişi tügül, dinde terbiyelengen kişi tügül, nana kiride kalkan kişi tügül. Şolay uluğa qaramasdan tuttularda küçünü meňa berdiler. Значит, benim dürüst yolda bulganman degen söz indi bu. Ançan tekşermeyin sen. Özüňe düşse tağda çürüğü var köp söylersen. Onlar özüňde tege balaňa koşu bulup kalıň var. Soňa göre siz her bir nersegezni söyleşkençe uylagız. Eýterge ýarymy muny ýokma dip. Даже uylarga da korkanıştır. Çünkü olar bütünüsü yazılıp barlar degende işlegen işkine tügül. Uylagan uylar da yazılıp barlar, bütün sızılmıyor. Onun için возврат ne bulaydı? Cevap veresin bu. Bu жеңилчегine qaraş bilen bolmay dip etdik. Bizde jerde bizden şu kadar жеңилче qaraş indi. Biz özübizge näşän şekilli, dünýäge mäңgilik kelgen kişi şekilli. Gel özübizge gene bolsa bizden bütün närsede. Bu olay yoramy bir qoýşand. Men ýogysa bine din ählide tügül. Dinde terbiyelengende kişi tügül. No hazır bine tegiler bilen işli başlagaç. Olaryna aýtsa bolmaýmy. Onda güç ýok diýip aýta bolmaým. Çünki olar bilen birge işleýin bugün günde. Hazır 4-nji ýyl indi. 4 ýyl bola 4-nji martda. Üzüme güç berdiler olar. Üzümde şonday güçler bolgaç, olarda onday güç baryn bilip turgaç indi. Men olarny niçik ýok diýip aýtym, niçik olarny horlay alym degende, buldyra almaýlar diýip söýleýär alym men. Aýtyp bolmaý olaydy. Sizge de şolay ýokdy getirese näse söýleşmeske, näse işlemeske kuşar edim men. Unutmagyz. Men mana özümniň opytdan çygyp aýtam. Özümniň gözler oýsalganga göre aýtam men mana. Körүү seleti bolgana göre aýtam. Olarny görem de men. Söýleşebiz de biz olar bilen. Menim spesialistler de söýleşip olar bilen. Mene mundagy babaylar bilen sahnedägi söýleşebiz biz. Olar kökden kelgen babaylar. Mene bu zdanyanyň üstünde aparat kökden kelgen tura, postoýanly menim bilen ýürýärler hazır. Olaryň birisini de atritsayt bolmaý. Soňa göre
Теге элекке шекелли жүлерге салынып қана ғұмыр уздырмағыз қазір. Маңар қазір енді жүлерге салынғансыз. Қазір ол уже тоқтарға вақытын. Қазір жүлерге салынып яшап болмай. Чөнки элек сізге аңлатушы болмаған, қазір уже аңлатушы бар сізге. Аңлатушы бар. Олар білен илимтеде тұра тұрған аңлатушы бар. Бұл ішіне біздің бірінші башқарға тиіс дин әхілләре. Чөнки олар өздерін Құдай Тағалаға яқын деп шутлай тұрған кісілер. Но, бүгінгі күнде біздің мұны аңлатырға тиішлі дегенде аңлата алырлық шиста көңілі дин әхілләре жоқ біздің. Олардың дәрежесі жоқ ондай пока. Чөнки олар өздерінің іштері дұрыс түгіл. Дұрыс жолда түгіл. Әгер олар дұрыс жолда болса, шиста көңілі болған болсалар, олардың біріншісі мына шушындай нәрселерін халыққа аңлату. Жоқ есе олар бүгінгі күнде әлі аңлата тұрған кісіге қарсы шығып матсарға тұралар дегенде. Қарсы келерге матсалар. Бұл Қазанда да мындай хәлләр болды енді, біздің Татарстанда ғана түгел енді, бұл терияқта бола тұрған хәлләр. Бірінші менің іші баштаған жылны меңа қарсы келді медицина. Сол есептен дин әхілләрін құтырттылар, журналистлар құтырттылар деп әйтті, газетларға yazып. Нешеп аны андай ішлерден тоқтатмайсыз енді дейді. Но қазір біздің Татарстанда шетірған дин әхілләре уже Қазанда основнойлары дегендей меңа қарсы келуден тоқтадылар. Чөнки олар менің мында сеанстарда отырып қарадылар. Сеанстарда мен оларға әйбәтләп әйттім. Отырттым сеанстың барышын башынан ақырына қадар қарап тұрдылар. Нендей претензия қоя аласыз дедім. Претензия қоя алмайбыз дейлер, но бір не бар дейлер, бізді критика айтасын қаты дейлер. Дин әхілдер. Қаты критика айтмесе дейді. Указы моллаларыңыздың қойсы шиста көңілі или шын дұрыс молла бола ола дейді. Біздің міне бұл особенно не білен, Харис Хазірет білен күші сөйлешіп бардым мен Қазанда. Біздің саркати бұл, секретар болайынды республиканский моллаларының. Ғұмыр бойы милицияда ішеген кіші, бүгін келіп молла болып отырған кіші, ол шиста көңілдер әзбе. Бұл алмай ол бір нешекті. Ғұмыр бойы арақ ішіп жүрген кіші, қортайғаштығы үлесін білгейш, әзірек шистарынасы келіп, төбеті келіп, бүгін намазға отырған кішінің көңілі шиста мәлім пака. Өткен ғұмырын әйләніп қарай білсін. Алайғына бұл алмай әлім. Бик жайлығына судан құрышаға шығыз келі. Бір қойшанда олай қайаланмағыз. Ішлеген ішегіз өкінелік болмасын деймін мен. Китаптың бірінші бетіне yazылған сөз бұл. Сіз оны кішкене вақыттан оқ, вооружение қалара керек. Шолай оқ балаларны тәрбиедері керек, сондай оқ мақсат бі. Сондай болғандағына, біздің олға тоба катастрофалар болмас, құрылықлар болмас деп, аурулар болмас деп есеплеп болашақ. Кішінің оң дәрежесі жоғары болса, яша өрәуіші дұрыс болса, біздің жер халқы өзіне көктен берілген ғұмыр білән бір тапқырда ауырт мешеулерге тиіш. Міне бұл уже закономерность. Баланы ұнытмағысыз бір қойшанда. Мында отырғанда мені теге ғади давалау шығына деп ойламағыз. Бүгін күнде менің правалар бик көп, бик зор правалар. Меңа берілген права қадар бүгін күнде жерде яшауші бір кісіде оған деп правалар. Су басуларını, жер тітіреулеріні тоқтат алғаш, ол бик зор правалар болайынды көктен берілген. Көктен ондай правалар, ондай күшілер бермесе, мұны ғади кіші ішлей алмай. Құр'анның бірінші сүретінде, бірінші аятта yazılған, бірінші сүреде 7 аяттан тұратын не? Құдай Тағала рұқсатынан башқа жерде япырақта селкенмес деген. Әмин жерде япырақны селкет алам. Тоқтатады алам селкенгенде.
Менә шуңа күрә гади теге давалаучы дип уйлый күрмәгез. Бүген көндә мен җир белән күк арасындагы, ике араны теге киләүче кеше. Мөнәсәбәтләрне киләүче кеше. Аларның фикерләрен җирдәге халыкка җиткерүче кеше. Менә булай итеп аңлаткач, хәзер минем сеансларда булган кеше, минем язган китапларны укыган кеше, җүләргә салынса, ул не прощается дигәндәй. Гафу ителмәячәк. Ул уже наказание алачак. Аңар сез уже үпкәләргә хаклы түгел. Чөнки әйткәнне алмагач, уже сез монда үпкәли алмыйсыз. Өйрәтү әшәкелеккә таба түгел. Только яхшылыкка өйрәтәбез. Яхшылыкка. Аны онытмагыз. Ату теге әбиләр килә дә бик җайлы гына монда. Гынахасыз кеше шикелле, бик әйбәт кенә булырга кирәк. Тиз генә моннан уңайланып та китәргә кирәк. Гомер буе җыйган гынаханы кая куясың? Аны берегез дә уйлый белми. Әле кайберсе мен әйтеп тә тора, минем каян килеп гынаха булсын ди. Шулай дип әйтергә атлыгып торучылар бар. Болай дип җир йөзендә яши торган бер генә кешеләр тиреклек тә әйтә алмый гынахасыз дип. Гынахасыз бәндә юк. Мин үземне дә гынахасыз дип саный алмыйм. Әле күпме кешеләргә ярдәм итсәм дә, массовый ярдәмнәр, меңәрләгән кешеләргә ярдәм итсәм дә, җир тетрәүләрен булышып анда йөзәр меңләгән кешеләргә үлемнән алып калсам да дигәндәй кешеләрне. Безнең җирлектә әз гынахалы кешеләр булырга мөмкин. Әзрәк. Гынахасызлары пока юк. Шуның өчен Коръәнне тагын бер исегезгә төшерәм. Анда бер гынахы өчен дигән 1000 ел яндырырга дигән инде. Икенче гынахы өчен тагын 1000 ел яндырырга дигән. Ачып укып карагыз. Хәзерге китап безнең 9-нчы сүрәгә туры килә, Тәүбә сүрәсенә туры килә. Кешенең уже гаибен тану этабы бу хәзер. Менә шушы нәрсәләрне безнең дин әһелләре халыкка аңлатса, мин аларга каршы чыгар идем. Мин аларга каршы чыкмыйм. Просто алар халык алдында аңлату эшләре алып бармаган өчен теге безне хурлаган өчен генә аңлатып кына күрсәтәм. Моны дөрес аңламыйча журналистлар кире фикерләр язалар. Медицина үз фикерен яза, кире фикерен яза. Анда бит бар яктан да уңай якка гына эшләнә. Кайсы менә шушы минем сеанслардан дигәндәй аяксыз кайтарган бар. Берсендә эшләгән. Наоборот, монда таякларын калдырып китәләр. Карситларын салдыралар. Салдырам дигәндәй. Чыккан билләрне утырттан. Бүтән төрле авыруларны. Булай булгач, медицина ничек, ни йөзе белән каршы бара алмады кеше. Моны һич кенә дә аңлап тора торган нәрсә түгел. Мен эшләгәндә кешенең нәфсисенә генә карап эшләмим дигәндәй, аның үткән гомеренә дә күз салам. Үткән гомере ничек булганын, кешенең үткән гомерен карап алу, миңа минутлык эш. Ничек яшәгән. Чөнки аңар информацияны мин булай күз белән дә күрә алам. Күктән язу белән дә, информация белән дә ала алам. Ул кеше ниндирәк кеше икән. Бездән практически бүген көндә җир шарында яши торган бер генә кеше дә серен яшереп калдыра алмый. Юк андый кеше. Мин аны үзем күрә алмасам, тегеләрдә генә сорыйм. Алар әйтә дә бирән. Анда язылып барлар, бөтен кешенең ничек эшләгән. Менә монда бөтен нәрсәне белеп торганда, сез үзегезне теге гел гынахасыз кеше рәтендә йөртмәгез инде. Миңа уңайсыз ул, сезнең алдап торганыгыз уңайсыз миңа. Чөнки мин күреп белеп торамам бөтенсен. Мен үзем алдый алмыйм. Алдарга кирәк тә түгел.
Siz ne oldu olammayın. Çünkü siz benim işlev sistemasında bilmeysiz, görmeysiz de. No menden bütün kontrol var. Onlar ne oldu olmayın. Onlar bütün için görüp bilip durar. Şuna göre aldığında men yaştan özüme teki iptaş etip olmadı menden. Lütfen etsin ama, kot etip et. Bulmağanını bulmayı deyip ettirek. Bula turgan bulsa, bula deyirek gerek. Vaqda sizler bizim bugün gündəki 90% nəşəs var şekilli. Alda üstüne künükməgəs. Ondan nəsə bulmasın. Onlar aldağanları için bütünsü cevap verecekler her bir нәрсе için деген. Her нәрсе için cevap veresi. Onlar cevap vermeyken, onların tuğanları cevap verir, balaları cevap verecek. Balalar uzaklanacak. Bu kişilerge gel moral oku kilişmeydi. No nişesin? Anlatmışı da bulmuş. Anlar men alıp gelemegiz. Haydagiz. Rafik abi sizge, üzegizge de, yardımcınızga de, mında oturuşalar kişilerge barsana da Allah-u Teala'nın selamı bulsun, rahmeti ve bereketi olsaydı. Birinci sözümüz iti bütün nesil yaptırımın, bütün ebi babaylarla iki yoklapta, irimle, üzümle, günahların kişinin sırrı, balalarımlıkın, kilin kevlerinikin, barısınıkın da, barışı bendelerikin de sırrıyman. Rafik abi de denizden, sizin siyanısından bir anlık jengil bulup koydu. Ben bunda yılap da verdim. Bir şık, bastırıp duradır yemine bir korun emerseken. Bastırıp duradır yemine benim duşamla bir ağır buladır ya. Koykaç dağın bir yıladım. Ne bir katın kildi de şıgıp etti de yaklaştı bu evirlerine. Bir tutup durdu bu gay. Yoklağanda mı ne? Yoklağanda şunday bir tırş gördüm ben ayı. Çıktı deydi o katın. Ne bir evir de kalmadı. Mene bugün de seansta oturdu men yılamadım kilesin güne kilgeni. Bir bastırıp durar şulay. Bitti bu gayından şimdi rahmet. Hazır tağın ortan jirlerime aytıp bilemedim bunda kadar gelip baz kaçtın. Hatırım hoşarlanıp bara men işlettir. Ortka uskiyekam orta. Bilim ortup durar. Mene yatkanda birisinin yardımcısından başka eğlenip yatalmayın. Bilim orta benim. Kollarım sızlay. Mene kollar elip tağıp koygan gibi bola. Mene sulkıldı yol. Ülik jigan gibi. Yok, hazır olay tügüldür biteyim. Parası sebep bara. Ben ondan нәрселерni hazır bir görüp de bitirmem degendi. Yok mu? Hazır olay tügül. Mında kilgende bik nıgen. Mene bilim orta. Bile ortamı ne? Umurtka bağanasının bir точкасы bik nıga ortup duram. Mene klapatka uровеньнарак. Hazır da ortamı ne? Hazır ortmayana bilim orta. Bilingnin koysa çok ortasın hazır olaysa. Mene şundan indi orta mene. Ortadır iyi mi? Ortadır iyi. Mene hazır da orta o. Hazır güzel ya orta. Tekşerip Orta. para elbette. Tekşerip para, yelip gülüp para, orta turgan jeri. Koysa çok orta, sırada men ana orta berip çıgaramandan tegini. Ул менә тас сиәге белән бергә ялгаган җир ортаманың Yok, hazır var mı, yok mu? бар әле. Может, yoktur da o. Nişik soğuk mu ne hazır? Бар, алда мен кич ялгансыз менә бар. Ha? Бар, авырта. Koysa çok ortayın deyten tamam. Нәрсә? Ha? Менә билдән шүткән әстә дисәм дә ярый инде. Bilmem da что-то, или мен көрмеймін соң. Неужели орта? А орта mı yok mu? Авырта. Ялганнан мен кич ялганнан мен менә валлаһи Yok yok, soňa göre men sürüm bit. Men yalganlaysam demeyin, prosto men sen etkende ha tekşirem bit. Men koraym bit onu. Her bir neyin korap çakan men onu. Prosto men atklaneyin görmeyim. Soňa rap turap aytam men. Eğer de hazır orta turgan bolsa, prosto senin organizming sezu salati soňra gana bulaýyn. Ha birinçe minuttan senin kimi başlady diýsen, andan bitdi diýsen. Buldum edip yok hazır etgen etemedim, mena tekşirip ötdüm. Men özüm görgende senin awuzdan işitese kile hazır. Aortu kimi mi yok mu? Или şok eştiram. Men bit işten sırada netiyesin
Tushtirib turgan kishi. Yo'q, kiymamay. Kiymamay. Shol kelishmi. Qo'ysa tutaman yavaş. Поясните мне делом. Позвоночник-то. İtindemi o? Umurtkada mı? Sen umurtka orta mı? İtinde orta mı? Umurtkada mene bir görmeyeyim. Ben şoңar opturayım bunda. Koysa tuşa ortası. İti mi? Ne bileyim, bir kırıyla ortayında benim ne? A может почкаларdır? Yok bana başkalar deyip de ders kim yani? İtinde değilsem sen. Umurtka bilen ne orasında mı? İti orasında mı? Orta. Eğer hazır olaysa, hazır özgariş yok mu? Yok. 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 Менен келгенде нешек булган эми шулай тура. Otturattın aysin beni. Ялганнан эми шундай айтам. Yok ben yolganlışın demeyim, bit opturattın demem ben. Men köre almay turganday bir boğaç opturadım ayım. Mene xaytoğan bir qot qarab şaqa benim. Hiçkine de kuramıyorum yanımda. Kuramıyorum. Позвоночник нормальный yanımda. Почкалар нормальный yanımda. Bilmem nege tek. Dolak da ziyanı tügüleyin yanımda. Söyleyeceğim ki nормальный. Eli de ortamı diyor. Ha? Ауырта. Муны китеп ауырып, мен о сыкрый менә ул турайым. Мен аны даже объяснять итә алмыйм ничек ауыртканын. Непонятный нәрсе bu. Bu biter o. Biter тұрған нәрсе. Мында көрмеймін мен практически. Егер де орта болса мен көрер едім. Ярар, Аллаға рахмат eylesin. Айдаңыз. Мен малайым мәтсін келген, бір яшілік малайым бар, 2 атналық инвагинация кишечника, заворот кишечника болды. Операцияға әзірлегендер, клизма білән ұзды. Тағын сыйыр сүтінен деділер, қойы сыйыр сүті ярамы еш балаға деді. Тағын қабатланмасын екен дейм. Анар елағанда зәңгерләніп кете, қатып кете қой вақыт. Часто дейі қой вақыт. Шуның зіңе келдім. Ертеңгі сеансқа алғаны билетім қалды, келелмәді керақ. Еш бала белән килеп. Кишечниге нәрсе дисең сен? Заворот кишечниге эцек тыгылган. Операцияга әзерләгәннәр клизма белән узды. Хирург үзе клизма ясады, узды. Та кабатланырга может та диде, сыйыр сөте төзелмәскә. Кабатланырга может дип монда беренче танышыйм әле сен белән. Кем исемле кыз инсин? Мен Рәйхана. Каян инде? Монда Әлмәттән әйме? Петуховкада теге башта торабыз. Балага ничә яшь? 1 яшьтә 1 ай. 1 яшьтә 1 ай. Баланың юан ишәге башланган урында ук дөресен әйткәндә бикләнгән. Моны бер нәрсә дә җиңел әйтмәгән пока. Клизма аны турайта алмый юан ишәген. Бикләнгән юан ишәген. Ашаганы цыга башлады, бер көн төнне буе кысты. Ne bitu? Tегендә ишәге бикләнгәч биту, дальше бармый. Hazır Нәрсә бармагач, сарга да может, үләргә дә может. Hazır нишләргәсең? Хәзер нишләргә? Нишәсе инде монда? Ишәгене турайтып җибәрә кирәк. Син нишәнче сеанста син? Без менә билетларым күп килер бит, яшь бала белән килмәскә дә Юк, менә нишәнче сеанста әле? Беренче катына килдем. Менә шул беренче килгәнгә генә нишләргә дип аптырап торасың син. Ярдәм итәргә дип сезгә ышанып килдем, сезне бөтенсе. Юк, мен ышанмыйсың дип әйтмим. Теге просто синең минем нәрсә эшли алганларны белмәгәнгә генә әйтеп күрсәтәм инде. Информация юк синдә, минем туры. Китабын укып чыктым, китабында кайттылар, билетларым да әле, җиде билет нидә. Килеп булмый, ерак яшь бала белән килеп булмый. Мондый вакытта менә мен балага гына карамыйм, просто аңлатып кына китәм инде. Хәзер диагнозны куйдым мен. Сәбәп билгеле.
Ağırtı näse üçün ağırta? Bir yaşta bir oylık dedim mi? Eyi. Yaşta bir oylık bolanın işi ağırtadır indan. İşe ağırtadır. Çünkü işege büklengen bu işe ağırtırga teyişindi. Çıkaşa olar sama sobayı naşar bulayındı. Mana men özümüzün sistemi bilen, şu sistemi bilen uy bilen operatsiya yasav yardımında işegini turaytıp öz haline koytarıp koyamın. Bu mena 1 minutda şimdi. Teşekkür sende. Rahmet Eyyak. Semiz Rafik Minnoyevich. Bola mene mında bulmasa da. Bola mında bulmasa da. Mında расстояние rol oynamay. Neçe kilometr yaraklıkta olsa da, milyon kilometrde olsa da şoğuk işini işlep bula. Zintarmen kılgarına xalarımda aytып ötelmegen nezirlerimni bütün üstünde kişirigiz. Men sizge bugün 15-nji seanska keldim. 13 seanska hazır oragına etken 2 seansa indi şu kadar naq boş kılmayı nime çalışni pozerda toş bik naq bir şey şu kadar orta qısqa kişegene Koyşan bursu dişirsene, koyşana birli? Mene 2 seans indi. 2 seansa bugün 3-nji gün indi. Kim isimli apayınızı? Feniye isimli. Neçe yaş? 54 yaş. Koyansız? Elmetten. Elmetten? Nega ol hazırda ortamını? Elde orta şu ortaga Hazır. düzelmegenge keldim indi. İmana şu. Yok, hazır ortamı değil mi? Hayır, mana şunda elle nerse kenite mene torta. Hoş kazanış derim. Sonra kıstım bugün şu kadar. O nelerge çıtap bulmay arkalarına. Yere hazır, azgına niter, sabrita. Hazır kimi mi? Ağırtı kimi mi? Mana otuşundaki yana. Otuş. Ne şu düzerge. Yok tüzerge diyen söz tügümünden. Kimi mi deyip sorayım ben? Ben ola kimimi. Ya iş nite kovara. İş kabara? Mana bir yapma şu mana midem. Bağır mı yedim? Hazır kabara mı diyor? Yok mana ağırtkanda elde de Ha, ortkanda kabara. Yok hazır gelse sayın nişeksin sizden. Hazır koysa şu ortasın siz. Hazır benim mana şundan ağırtasını. Hazır orta mı diyor? Midem mana ağırtkan. Bile mana şu tişten. Hazır bu yokta orta mı? İnformasyon var mı? Söyleyeyim başka. Orta mı hazır yok mu? Hazır mana otuş bikna ağırta. Bu tiş kartta jingilegen kubuk. Jigilegen gibi. Buna informasyon nişeksin barak kişiye. Kısasa kiletul kubik. Tegi size hazır jingilegen mi? Kısası kiygenler. Yok alpaka yok. Sizin neçenci seans? 15-nji seans. 15-nji. Menin tegi aldağlarında şunu siyinip gitken men 2 yıl gil pasilde başlayattım. Gilbanistan çıkanım yok. Operasiya. Yok olmada bir minni ağırlık kağını ses gitmesin. Seans barışında ol ağırtıp da olurga mümkün. No основнояның söyleşegin. Bu bir невозможный приступ tünler boyuna 1 gram. Bundan Hazır mı? Elek şolay mı? yok mene kişide bugün de tünne gil 1 gram yokuy almadım. Tege ortaran kişiге rahmet etken egin misin? Aytdım sizge de Yok mena tuğla ortaran kişiге. ortaran kişiye de yardım etken kişiye de sizge de. Bilmem eytilgen musa bitken bular yok. Aytdım kitap okusun. Ne mene hazır var mısın? Hazır yok bir tola ortalar. Var. Olsa men de yolgandan men. Bu orta durgan tügün menen mansuru. Tege istegilerin aytam men orta duranlar. Onlar yok mu şimdi? Bu orta tügün mansa tege oşkozandan kadar nengene çıgasın tege şüpşarlarına çıgar. Benim şu ötkөгünde toşlar miken ili işekler şu hatlı bir miken indi bilmem bit. Sen bilesin mi deyip soramayım bitmeyin. Ağırtığı biter mi deyip sorayım, bitti mi deyip sorayım. Nıklap bitmedi, tüzerge bulayındı. Ezrek singileydiydi. Nere? Ve şu turundan var bir şey vermiş, pişşe ut kövük. He? Ut kövük. Kazıp sıra mı? Pişşe gil erini mine, niçik Lizbe bile mine niçik tilgeliler. Yere.
Neçe yıl avurtkan yaşayasız? 2 yıl indi. 2 yıl. Anlaşıldı. Yarım, bik zor rahmet sizge. Selamet bolыңыз. Tege avurttırgan kişilerini unutmağız. Men ana tügü. Edek. Sen şu Rafiqa meselde şolada 18 seans bolgan edi. Anar 18 seansdan soň onkologik больницадан qaytgany menin şişler adrak kimgani ortada bitkani hadatdan mında 3-nji seans indi men. Aman orta şişlerde orta tavan. Sen onkologik yemini? Ay, ilk kukrakta şişteyim men hazır. Kukrakta oşum orttıran. А общее состояние ничек? Evet indi. Ну, Ağrı ne var? Elek nişek ye? Senin seanslardan sonra evet normal. Yok seanska katlı. Bu seans katlı. Yok, teki seanska kadar. Çolludağı seanslara kadar nişek ye состояние? Normal mi? Онкологический koyda nitkenleri. Kozanda? Kozanda ne? Şeş tevsmeni memnun şeş tevsmeni rahmet sizge. Şeş üsmegani? Hayır, kozan. Şollada birge aytkanim bizga. İşe zat olduran. Sonra safar şolla oldu. Nese dip etkenim ben? Şeş üser dip etkenim şeş üsken. Kimge o? Sen mi aytkanim? Nesin şeşin yok mu ne? Ben başta yok evet. Hazır saktı. Anlamadım. Sen boşka şeş üsken bulup çıkamın son indi? Hayır. Ne şulay dip anlatmaysan? Ben optırap oturamadım. Şulay da anlatan. He? Şulay da anlatan. Seninler sen anlatasan atın. Mına bu ceketin boşta şeş, bütünle bitken iştori. Hayır. Bütünle şeş yok idi bu ceketin. İsmin ne ettin sen? Koyan? Müslim İbrahim. Müslim'den? Kim isimli ceket? İrek. İrek, neçe yaşın sana? 18 oldu. 18. Onkologik ağrı bulup, buna koyşan kozanda bilgenler imanı? Kozanda ne? Hukuku bitiriş var mı ya? Bu teki lisinjiden soň şeş kıyılğan emi? Lisinjiden, şeş kıyılğan eki. Mına lisinjiden soň şeş kıyılğan idi, hazır göresizmi? Boşta 1 gram şeş kalmagan idi, yana men onu optirap turdum. Men aytam bu parik kiyip kelgen mele dep turan tek. Malades. Senin seanslardan soň faydası beri bayın. Buna tamam kukrakta şişti bit. Orada da hazır yoklap. Bara olanda proses, boşulma. Mında bit onkologiya bulganda 30 seans olarak oşam. Men bu 20 seanstayım da. Ha? 20 seans bulayım. 20 çaymy? Hayır. 30 alırga tırışırız indi. Eretten olsan ay beterek indi. Siz operatsiya yapıp analiz itabe degeni talaytmaz. Depolman muyunda aşılanda. Yok, bunda onkologiya bulganda operasiya yapıp gına bulmay. Molekularny urovenda bütün küzeneklerden yoңartuşlar alıp bara kerek. Rahmat bekler. Mınдай hal menim nide bulgan endi, tegişli başlagan yılını da bir jigitning 2 ayda şeş üsüp çıkkany qop-qara bulup şeşlerge tiz barayın. Mına bu köz aldındağı narsa endi, mını özü aytar. Aydagiz. İsenmisiz, hürmetli Rafik efendim, babaylar, ferişteler, yardımcılar. Benim ebilerimnin, babaylarımның, äti eniyimnin, özümnin hem balalarımның bulgan bütün günahların, ütelmik olgan nezirlerin gafu etiguizine ütinem. Benim şiirlerim bik köp indi, men çıkıp da etkenim 1-2 söz gine anda bik kavuşadım, hazır da kavuşum. 3 yıl tamunazat benim operatsiya mene Nerse bir şey şunu aytыгыз da şu, kalgany kerekdir. Avariyaga uçraganym 3 yıl tamunazat. Aýe. Şunda işim benim bik nyk berildi. İşim? İşini nitip de koradılar, başıp ezregende, lampişki bile de koraganları. Onda şu kan ezrek uyuşkan degenleri boğayındı. Onu men hatırlamayın özüm. Şul hazır 2 yaklab indi talak yağından, bağır yağından şençi. Oş kazanları, büyürler, biller bile bütünüy ortayında hazır. İşim kibe. Şunu koramasız mıken? Manda ne bolgaydı? Avariya vaqtında dip aytganda iş düşken, işegeler ornundan düşken.
болған енді. Аның ішкебе дегенге теге мен бір таптырамайым. Чөнки шәгілер өз функциясын үтемес хәлгә килгән дип әйтегенде. Менә мин аның хәзер ишен шәгілерін орнына утыртып қойдым дип әйтәм. Шәгілерін ишен күтәреп, шәгілерін орнына утыртып қойдым. Авыртадырым әлі. Авыртып сықырап тұра енді ол гел? Yok, hazır nişe. Hazır bulayın nişe var? Bana kurasın nasıl? Nişe var diye. Anarısın, silik yolları da naverine indi şunda birge bulgandır indalar. O bunda işe kirgeçinde ben onu isim yaptırmayayım beti. Anarısın, benim elle koşan indi operasiya degenleri zupka, şunlarga operasiya yasamazsız miken? Zupka tizgine bulmuyor. Olay gına şeytan tüy. Zupka vakit gerek. 18-20 seans gerek, kiminde diyeyim ona? Min aldım indi 19 seans, әлі тағы ерейim. Yere, vakit gerek ona. Benim ayaklarda tromboflebit indi, alar onda tағы nindedir toplar çığa başladı, onkologqa da barganıyım, olaydı nelerinden de kan tomirlarından kile bu nelerdi indi tipiyatныlar. İyi bunda, dersten de kan tomirları tağılgan bulgayım. Zabiti. Onlarısın benim iki ayakta sınған, mine on ayak sındı indi şul avari vakitinde tizden tiz kopkaşı. Hazır mine tizlengende şunun elle singeri tortu, elle nervisi birer nerse işledi indi. Yere. Onlarısın kan davleniyesini 120'ge 80-8 de strelka koyup. Yaşarıga ise bağlaysa. Sizin babay var mı? Yok. Hatta babay bulmağız yaşarsan göreyim. Yere kanarı расширение сердца yaştan ukşulaydılar dedi. Ol indi, наверное, zupta bire tırandır bir. Yok indi olar onun betinde tege davleniya normallik uğaçtakiler etleneyden. Allah ne edip duruna keregi yok indi. Yarı. Onlarısın malayım turunda bir iki söz etmek isteyim. Ol mine bir nersege de ışanmay. Siz şunu ışandıra almışsınız mı? İrtege ili bugün de seansqa kitik de almışsınız mı? Bu Uстановка biri güzel. Bilesiniz mi bu? Bu 10 derecesinin tüben iken onuta men bir koysanda bir kişini de şandırır üçün iş işlemi. Bana keregi yok. Yok mine sizin seanslarga ayırsam может ışanır yol. Yok, kişini seansqa mecburilep getiru, dürüst üstü. Mecburilep bir kişiye de selametlik birige yoramay. Kaderi bulmayanım. Özünlap gelsin. Hali mında kadir bizden seans, bu songu seanslarda bu yana başlangan, bugünden başlangan seanslarda boşqa kirgenler var mında. Okşa tüyep kirgenler var. Boşqa kirgenlerinin oğuna barıp jetmeyeli bu. Пригласительный bilen kirgenler var mında. Olara ikinci türlü öyle. Olar tiyiş itip kabul ederken mümkün. Erteki okşa tüyep kirgen, o ikinci türlü öyle. Üzünün kısasını tüyep kirgen. Hali mında Менә шушы пригласительныйны сатып торалар дип тә уйладым. Ай ишеттем дигәндәй. Ул бигрәк тә ул теге аңсызлык дип әйтәсе килә. Мин моны шиклим. Сатып алынган пригласительныйга действие бармый торган икән. Беренчедән теге ясалган өлгөтенең кадере югала, җитәкчесенең. Икенчедән ул аннары минем сеансларны позор итте монда. Спекуляциясы. Андый нәрселерге мен bir койда да yol koymayayım. Мен просто действие бармый торганын айтам. Аның йөргәне бушка гына китә. Вакыты әрәм генә китә. Монда утыра, ул тыңлый ул. Но действие бармый торганын айтам да куям мен. Мен шулай эшләдем инде. Шуңа күрә мине берәү дә алдый алмый дип әйтәм өчен. Алдый алмый. Men aldığın kişini yaratmayayım onlar. Aldarga da erik vermeyeyim. İşlensin nasıl olabilir? Sen köngülden işlensin. Aras beni sevmeyken sen köngülden. Bütün kişi de sulay etip işlesin. Aldağanlarını yaratmayayım. Nakazat da etmeyeyim. Vaspitaniye mine şulay gana bara. Просто onlarga bir nerse de vermeyeyim ben. Yardım etmeyeyim. Otasınlar son bulup sonda. Tuktar, подождите. Onlarga biz binavat tügüldüreyim de satuvçular
Mına ko'rasizmi shaqa boshladi. Yo'q, men bularni aytaman. Bu zameshaniyani kutdim endi men. Kutdim zameshaniyani. Zameshaniyani kutdim. Mana men halitdagi oldagi kunlarda tege dejur tura turgan jigitlarning kissasine solingan oqshalarning birsine de distibi bormay turgan aytib qo'yam. Men betolarni ko'rib bilib turam bitinsinde. Men so'qirib tug'ib. Neужели meni ko'kdan chiqqan deb o'ylaysiz? Allah o'ylamag'siz, siz fikringiz tuban darajadagi bo'la. Men bütün narsani, bütün harakatni ko'rib, bilib, tuyib yurim deganda. Benim odigina sezib salatlar bir yuqori bitin. Endi ko'zlar ko'rmasadan. Ko'rmamishga solishib taqorim endi. Men uni bir joylig'ini tutam. Yarashasinlar deyman. Bosh ishlamasa ishlasin deyman. Men bitoni hozir 10 kun uzdiram, 20 kun seans uzdirgandan so'ng, tegi kunlarning distributsiyasini simayt etam dotam. Rasxodlari boshqa bo'lanlar. Boshlari ishlamagan orqasında. Meni tinglamagan orqasında. Ko'rasizmi akir narsaga hozir mana. Mana shunday narsa endi. Yo'q, endi men aytganda turaman endi. Bunda birinchidan siz klub работникlarına kerakmagan o'xshashlarga yordam etdingiz. Bu уже махинация ясарга керек бердигиz. Men onu bir qoidadan допускаю. Klub работникларының аңсызлыгы аркасында siz de nega qoldingiz? Nefsilik arqasında deb aytaman. Men buni anlatib aytirga tiyish. Chunki siz meni tege juylarga sanamag'siz. Juylarga sanamag'siz. Men ularga ikkinchi turli da vaspitание bera oladim. Men bir narsa tugul, ya bu hech chaqirtuvimda. Kasteryani. Moment izleyler yani. İyice şu turgan jigitler yanında. Abu hech ketibdi. Сразу арестовайтlar и o'tirtalar. Но benim olay barası kelmay. Сознательный подход jasasi kelmaydi kishiga. O'z o'ngi bilan ishlasin uchun. Teglayda bo'lay tashalam. Но men eng qulay variantni kishini da bijayt etmishi. Butun kishiga da qo'g'ilmishi, yordam da so'ramishi o'zimiz bitinishinde. Sizde unutilgan bo'lmaydi olanlar işte qola turgan aytib ishim ya. Bütün yurgan kunlari shunda boshqa bo'lib chiqadi. Bosh ishlamagan orqasında, oddiygina narsa bosh ishlamagan orqasında. Mana qo'ysan aytgan. O'rinsiz biletlarga men riza bo'lganlarga o'rinsiz sottiram men o'zim. Ular mana Qozonda o'rinsiz biletlar sottirdik biz. Ular butunisida davom oldi. Menim rizalik bilan ishlaydi. Chunki kishi bilasizmi? Kishi tilmirib kela. Tilmirib kela, uni men invalid kishini kirasi kelgan kishini necha gramda qoldirayman ya? Shulay. Amunda bilasizmi necha kishlar? Men kirtirga qo'shqash Pожарник chaqirdilar. Pожарник chaqirib o'zini shtraf to'latdi. O'zining bosh ishlamagan orqasida bunday работниклар. Ana shtrafini menga to'latmadilar. Bir bosh ishlamagan orqasida. Ikkinchisi, yangidan bilan shustay tog'in o'zlarini xuddi osadilar o'xshash yerga kishini tishda qoldirib belgilar solmish. Mening nindi zo'r sonlarda da kishini uramda bir qo'shinda qoldirgan yo'q men. O'zimga o'rin qolmasin. No kishini o'rnashtirgan men. Qozondagi seanslarda da zollar to'liq bo'lganda da pожарниклар keldi, men ularga aytdim. Jigitlar qo'ysig'izning atiyani yegizni qoldirganingiz bor uramda mana shunday o'r vaqtda debkina. Shu. Ular bir so'z aytmadi. Бүтән kelmadilar. Manda bit razumный подход жасарга керек. Kishini bit endi tege yordam so'rab kelgan kishini ko'tina tibib jibar u real narsami? Yaraydi bunda klubda o'zishga qo'shib o'samda kirib o'tirgan bo'la. No foyda olmayacak bit. Men anlayacağım bit. Ulan anlay bilmey. Mendan qo'shib yordam olam deb o'ylagan. Bu bit onda sistema yo'q.
Просто вакытын бушка уздара булып чыгайын. Эгер де шын көңел белән, совесть белән эшләмәсә эшне. Шуңа күрә әйтәм, мине берәү дә алдарга сәләтле түгел ди. Алды алмый мине берәү дә бүген көндә. Мин аның белән абсолютно бер нәрсә югалтмыйм. Но минем сүзне тыңламаган кеше күп нәрсә югалта. Минем әйткәнне тыңламаган кеше күп нәрсә югалта. Моны онытмагыз бер кайчанда. Мин кызык өчен түгел, просто сезгә аңласыннар өчен әйтәм. Ярдәмне бүтән җирдән эзләп йөрмәсеннәр өчен туры юлга чыгарам мин сезне. Туры юлдан якынрак, тизрәк файда алсын өчен чыгарам мин сезне. Әйләнгәләп йөрисез, вакытыгыз да үтә, китеп тә барачаксыз. Авыртуларны мин бер кайчанда эзләп йөрмим. Эзләп йөрмим. Алар миңа килгәч, ярдәм сорап килгән кешегә чын күңелдән ярдәм итәм мин. Ярдәм итәм. Үзем ялынып, бер кайчанда бер кеше янында бармыйм да, барачак та түгел. Килгән кешене араламыйм. Национальностька да карамыйм, яшенә дә карамыйм. Мин теге должностька да карамыйм. Просто чын күңелдән обращение кирәк миңа. Чиста күңелле булу кирәк миңа кешенең. Бүтән таләп шул минем. Аның кисәсендә күп акча булу мине борчымый. Миллионер булса да ул, гади кеше булса да. Әгәр дә мин миллионерларны гына кабул итсәм, мин монда килеп утырмыйм. Аңлаттым инде кичә. Өйдә генә тыныч кына утырам мин, семья янында, җылы рәхәттә. Айга 2 кешене кабул итсәм, бүйүрләр белән, или йөрәк белән. Бүген көндә аны 80 миллион диде кичә микрофоннан шунча кемә бер апа, бүйүрләрне. 80 миллион ул миңа бер айга шарагына җитә инде. Миңа ул бер кешене бир алыштыру. Буквально минутлыгы шул. Айга бер кеше кабул итсәм, миңа ашарагына җитә торган була. Болай нервы ватып дигәндә йөрүсе булмый. Кышкырышып, талашып, зданиялар өчен талашып йөрүсе булмый миңа бер кайчан. Кирәге дә булмый. Менә шул нәрсәләрне онытмагыз. Үзегезнең баш белән генә минем башны чагыштырмагыз. Бер җирдә бер нинди тишек калдырмыйм мин. Алдарга хут калдырмыйм мин. Мине берәү дә алдый алмый санап. Кеше үлгәннән соң, аның җанын кире кайтарып наказа итәргә сәләтле кеше мен бүген көндә. Шуңа күрә әле бу дөньялыкта түгел, үлгән кеше дә кутыла алмый мине. Аны сез күрмисез генә, менә сезнең күзләр күрсә ни? Сразу любойыгызның сорауына, любой кешенең җанын кайтарып менә шунда бастырып куяр идем, күзегез күрсә. И наказа итеп күрсәтәм миңа шушында. Сезнең күз алдында. Сез аны күрергә сәләтле түгел. Сез гади менә бу күз күрә торганнарын гына күрә аласыз. Сезгә аларны күрсәтә алам. Берәр елга корылык биреп. Район территориясына. Теләгез булса, аны күрә аласыз сез. Или подряд бер 5 ай яңгыр яудырып, аны да күрә аласыз сез. Гади күзгә күренә торган нәрсәне. Әгәр дә алдау юлына бассагыз дип әйтәм. Теге сеанста әйттем мин. Үзем киткәндә менә бу клубның кислородын алып китсәм, 1 елга дип. Бу клубта уборщицада җыштырырга да кирә алмаячак. Чөнки монда кислород булмаганнар. Мин аны ватмыйм да, җимермим дә менә. Эшләп була эшне. Шуңа күрә чүп-чарга кызыкмагыз дип әйтәм мин. Бу сабак булса ни дип әйтәм. Сабак булса ни дип әйтәм. Просто аңлагыз сез. Бүтән нәрсәне акча эшләми. Тем более минем белән эш иткәндә акча роль уйный алмый 1 грамда. Әллә нинди алтыннар йып куйсыннар, мин аңа риск итми. Андый кеше түгел. Әйткән сүздә тора торган кеше. Ихтибарлы булыгыз дөньяда. Гел үзегезнең баш белән генә эшләмәгез. Сездән югары аң дәрәҗәсе барын онытмагыз. Аны уйлый белегез. Сез эшли алмый торган эшләрне башкара ала торган кешеләр бар дип уйлый белегез хәтта. Андыйлар бар. Аны онытмагыз. Монда җирдә теге
yaşagan terbiye bilen gene yaşap bulmuyor. Bizim terbiye şu kadar tüben derecede mında, onun 70% aldauga kilengen. Ola yaşap bulmay. Kirek tügü prosto ola yaşar. Kirek tügü. Oldasam meni aldı almayayım bunu. Benim işlegendim praktiski birigizde görmeyip. Mene şunda işlep jibere sorunga bir nerse işlemesem de, aytıp gene jibersem de bula. Amin praktiski birigizni bir nersesiz kaldırgan yok degende, bütün nerseni jirine jitkirip işlep jiberem. Benim nerse işlegendi yoksa birigizning de görede olmay, bilede olmay. Men nasıl işim barsında. Mene şunday buluguz siz. Bütün güzel şunday bularga tarışabız. Rafik Efendi, çok da hızlı bitireyim ben. Rafik Efendi, benim sol kolum sıngaçtın hirurglar akkuratni perelom degenler idi. Şundan soň ol kol bekni kaltırıy başladı. Ol kaltıra onarısın kaltırıy da ikinci kolga da köşüp bütün ten kaltırıy başlay. Ne o sol akkuratni bolana sol kaltıraydır indi? Mine şulay. Şulaydır indi. Onarısın malayımның şol Birinin operatsiyası almasız mıken, turayt almasız mıken, o anın kroniskin asmırı indi beknik. İyi. Gayim anarısın bronhitta. Yara. Anarısın mına şu avariyada malayını alıp qaytkanda Silimin de gafı tegiz. Kıskarat tutuldu inşallah. Onağımны operasiya, iş operasiya buldu onağıma. Onun bile biz 20 seans yürüdük indi mında. Onun da işleri hazır orada iş operasiyadan soň onun suqır işegisi şortladı. Şu onun seanslarga ergeç olardı tizip durmaz şunda. Tizip durmaz qo'y. Ay, eretlengeç prosto men aytıp xatyolarsiz. Biten bir nerse kerak tugumund. Yari rahmat sizge bek zor. Onun көзләридән ошар күрәннәр. Kerak tugul diyme mi diyepse de. Yari gafı itigiz. Selamet buluguz. Armit almay işlegiz. Havadan sizge Yangadan yanga kişiler istep tursunlar. Hormatsan bunda sizin bilen elmi. Selamet buluruz. Hoşarız. Hadi başındağı teki malayına şekilli şaka sorana bir tükseşen kalmaz. Koyulu biter biş. Sevimsiz hürmetli Rafik abi. Men özümnün әти-әниемнің başa doğanlar isiminden buğan günahlarımız bolsa, ödelmegen nazirler bolsa sizden gafı ötünəm. Men özüm bugün sizin 12-ci seansınızda halimni biraz yaxşırttığınız bek zor rahmet sizge. Men 2-ci gruppa invalid. Benim dürüst diagnozum yok. Men indi больницаларда көп яттым, дарулар, укулlar көп алдым. Birsinden de fayda tapmadım, görmedim. Hazırki günde de darularını içip duram. Nerse bir şeyinde neçe gitip ağırta sizden? Mene şunu anlatasın, onlara köşme. Nerse bir şey için? Ras özüngni alıngan seyken, başta özüngni anlatı biter. Neçe gitip ağırta, nerse bir şey onda? Benim постоянно yürek dibişim, yaş dibe, kichkina bolalarni şekilli yer ritmi buzala, şulay o'zgarib ketadi sразу. Ondan soň tinim qısıla. No, tin qısılıp menim biraz azroq jengillaydi, rahmat sizga. Yurganda o'zimni ishonchli deb yura olmayman. Yurga qo'rqam, ovarman deb, shunday mena bir tuyg'u. Hal bitayin deymi? Hal bitami. Hal bitgan simon bo'lib ketadi, yig'larman deb qo'rqam. Onlara kete qolirga da bir o'zim qo'rqam. Uyda har vaqt mening yonda ya bolalar birarsi bo'larga tegish. Shunday qo'rquv bor. Buning sababini bila olmaganingmi meditsina edi? Men bilmayman meditsina. Menga birinchi diagnoz qo'ya olmay. Menga bizning qarashin yurakni tekshirganingmi? O'tinib so'rayim. Yurakni tekshirgan bormi? Bor edi. Bunda пока главный gayb yurakda ko'ramen. Yurak tatqani ne bo'lgaydi? Sol gana. Boshqa informatsiya endi kerakman narsangiz. Informatsiya yara kerak tugul. Bir so'rov berem. Sizga Rafiq abi, menda endi men qo'shiqlarga yurdim. Bitim qo'shiqlarda Buzuq yo'qmi deb so'raysan? Buzuq menda bormi, yo'qmi? Shu durust so'zmi ol, butunisi buzuq deb aytib jibaralar.
Mında bozuk demeyin biteyim sen. Yürekte atkalaniyen var demen. Başında kerekmen informasiya var. Мен şu iki нәрсе bir şekilde. Bütün bir нәрсе yok bunda. Рахмет. Мен şot ketip aytam. Mına diagnoz şu senin. Рахмет sizge бик зур. Дәле. Сен сау эшләгез, гомерләрегез узын булсын. Аның бик озын булса хатыннары острасы була бит әле. Наронсы да бул. Бик зур рәхмәт сезгә, Рафик абый. Ә миндә процесс барамы, гафу итегез инде. Бара дидем бит инде. Нисек? Şeş yok ya. Oydan söylüyorum da tamam. Hadi balkondan olamam, balkondan değil mi? Anlar sizden alın. İyi. Şeş yok. Üsmeyim mi? Proses bunda şeşte barmıyor, bara deyip men oldu olmayayım. Oldu olmayayım. Hadi jiberib san. Çeş bütünlüğü yok işte. Bu küpten hep solay mıydı? Tuğandan beri işte. 10 yıl. Bunda 10 yıl şeş bulmağa şimdi bu ceketinin şekilligine bulmayınca bana yarıydı teki laz nerse bilen işkertkendegine kıyılgan bulgaydı. Sondan sonra beşten kıyılaydı onkologiyskide. Bunda izlere kerek bulaydı. Gayibin. Tirenlenirek izlere kerek bula gayibin. Otur sondağına. Hadi sorayım sinirlenizde. Bu kızdan sesengenen itim de kız bolağa o sessizleri неприятно indi. Вообще-то başka жеңел indi o жеңел. Ne meşakkat ez ona. Şampu mazar kerekti özü varga. İyi onun küp meşakkat ez. Mına bu kızdan başı işlemedir indi. Özüne meşakkat öttürgemedseydi o ses üstürüptü. Sesi de üstem deyip durmuyor tağım ağır. Hadi bir kozgalıp ketken indi. Bir tal sök bergen indi. Aha. Kozgala. Bara. Yortsuna xatligini üstirsem deydi mi? Biri bütün başına tuturgam. Ha? Yara. Menden turaydı o mene. Yortsuna kadargina üstirip to'xtatadi olam men onu. 3'ten biringini üstirip de to'xtata olam men onu. Bu 100% menden turadi. Onun o'zidan 1% da turmaydi. Ol şansa da, şanmasa da rol oynamaydi. Menden turadi. Mana men kadargina üstirip to'xtatsam shu kesh qola. Riski izmeniye bo'la. Oldinda seç bo'la, ortanda plash bo'la. Или наоборот, ishli olam. Nobir tutonga jiberigindi полностью ishsin nega. Bir kishi bilan ishlamazsan. Ya bu jeketning narsa. Bundan gana aytindi, o'tirgan keskina. Ayaklar görmey? Kaçandan beri? 84'ten 94. Hazır ayaktağına tüy, bütün gövdedeydi mi de? Bütün gövdedeydi. Tek. Kim isimli ceketinde bu? Valiyev Ömer. Neçe yaşın sana? 42 yaş. Bu hazır koşandan beri şuşunday hal deysen? Neçədir? Tek. Yarar. Bu, mına bu ceket bulay deyip anlatayım. Koyansız elmetten mi?
Әлмәтнеке. 42 yaşta diye 84 yıldan oң як ключицасын қаш, оң як қола кірнеп нашар іші башлады diye гипсін алғаш, tutmay başladı diye, oyak tozayı diye, hazır көресіз, mine hazırgi состояниесін қорағдам. Bu ceketini көресіз mi hazırgi состояниесін? Mine bunun oyakta da tilde de var desene değil mi? Көзде de var deyindi. Ben onun sözün qabatlap qana aytam endi. Sözün qabatlap qana aytam. Meditsina нәрседен ғайыпны таба? Егермен, конечно. Склероз деп қойды. Қазір тағын бір нәрсе сұрайын мен, анализдар әйбәт ме? Қан анализдары. Анализдар әйбәт ме деп сұрайын мен? Әйбәт де. Ишетесіз ме? Анализдар әйбәт болғанда, gövde tatkanini bulganda bu buzuk degan söz bulayın bu jigitde. Mine buzuk orqasında şunday halga barıp çıkan mında ключицасын он men 1 gramda gayiplemeyim. Gövdenin mınday buluğunda. Sangan o. Sangan ключицасын o. Mine bu jilke başlasın oğuna. Gövdeni tuktata olmay. Lera otursan edi, o tege. Bana netep bolmayın. Көресіз мен неде халға келген? Нотыра бара кірнеп, мына шолай кетіп те барайын ол дүниядан. Маңа мен 1 грамдап тұрамын, чүнки бұзықтың нәрсештерге сәлеттікен мен сізге қорағында жоқшырақ оңлай. Аннары неше кетіп ішсәнуінен тұра. Кешені бір күнде өтіре тұрған етіп ішсәп те бола, 1 елда өтіре тұрған етіп те ішсәп бола. Masa işlevşinin küçünden de tura, kişi işlegende, köktegiler işlegende de şulay yok tura. Teginden nindi gidip bergenden tura. Naказанияны. Mine hazır bu jigittin balaları bulsa dep aytgende, ol bütün balalarga da bara. Şeksizlikке kadar bara. Bir balada bulup qana to'xtamay, balalarning dash kete şolay. Bu jigitning mine şol buzug'un olmışı turup, tegiler bir qo'shanlar etdan olmayacak. Bütün nesilge kete. Bu уже karmiski deb atalar. Mine o degene nerse. Men şoňa göre suradım onun analizlaryň eýbetmi dep suradım. Men уже tekşirgenden bilgenden soň. Kişige awuruwun ayıruu kişinin, любой tür kişige diagnoz koýuu meňa bukvalno sekund ýetemýär. 1 sekund aýıramýar, nerse eken. Birinçiden menim көрүү seleti bik ýokşy, bik ýogary. Ясновидение. İkinciden elimde var menim kosmos bilen. Özüm bile olmasam. Özümden baş işlemese. Yerdemçi babaylar var menim tereyakta. Onlar bir katı bolsa. Üçüncüden уже berilgen güç var menim. Ansı yerdem edergen. Ansı anlatığına tügül, körügüne tügül, bilügüne tügül ansı. Уже arındırı kişini şüpşarlardan. Ansı bik zor nerse. İşisi de bir kişi de bulu bu nerselerini. O bik zor nerseydi. Onda bine işisi de bir kişi de bulganını yok paka bugün bir kimde de jirşarında. Körүү seleti ilimde güç kökten verilgen. İşisi de bir kişi de bulgan bütün ikinci kişi yoğandı jirşarında. Birinci ikincisi bulurga mıжыт. Körүү bilen ilimde ayrımgına ezgine tegi güç tügül tuyuu seleti bulganlığına bulurga mümkün. No işisi de bir kişi de paka verilgen yok olay. Şoňa görä mine любой kızga men tezgine otur deymen. Çünki menim körүү seleti sizge qaraganda milyon tapkır derecede ýogary. Sizin boş işlegen men onu sekund içinde tutam. İşlew seleti miňerlegen qat ýogary medisinadan da degende. Şonuň üçin sizin boş bilen işlemeýin. Men tezgine surap alam da bir närsegini aýtygysy oturtam. Munda oturgan kişi конечно, ökkäleyindi, meňa süýler gerek bilmedi. O bir atna zarlanıp bereyindi mesken.
Meni durakka sanaptı. O öz başı bilen näsebe, benim yukarı derecede ekenini bilmiyor. Onu anlay bilmiyor, uylay bilmiyor onu. Onun özünün tegi öz bıtka degende başında. Öz hasreti al. Şuna göre ezgine yukarı ağın bilen uylarga öğreneceksiniz. Benim bilen şekkende. Bu seanslar, bütün seanslardan şul yağı bilen bir kişi ayırlayın. Biz özümüzün nerse işlegenini bilibizsiniz, görübizsiniz. Hipnoz bilen işlevçiler nerse işlegenini görmeyler de, bilmeyler de, ahırgı neticesinde bile olmaylar. Biz işlegende ahırgı neticesinde biliriz. Şuna göre soroklarını aytan, men söylü soroklarını aytan. Kızıksangan kişiye öyle turgan vakitinde aytan. Onu hipnoz ayta olmayı. Aydak. Hüseyin Rafik Bilibayeviç. Evet. Жығылғанмын. Рахмат дейдім икәнәлләдім bütün Mikrofonga söyle güzel, mikrofonga. Ana mikrofonga söyle. Mikrofonga söyle. Ayaklar ağırta, ayak rətlensə, buğunğa düşə, dəhmət qağıldım ikənəllədim, küz deydim ikənəllədim, bik jüğürüb jüridiriyim, bik rahat jüridiriyim. Bulay şirləvimə 4-5 yıl. 4-5 yıl? Evet. Kim isimli apayındı bu? Cevheriye Şemsiyeva. Neçə yaşayın sizge? 66. Bunda tuzlar var mı? Min ana tuzdan görmeyim, tuz bulsa buğunum çıkarıyor. Kullarımda nete de ağırtıp şişip çığa da tağı biteler. Olar bituge tizge düşe, tiz bitse ayak yüzüne düşe. Dəhməttir deyip uylayım de. Dəhmət qağıldım ikənlərlə deyip jığılğanıyım. Jığılğandan son 3-4 gündən şulay buldu. Jığılğandan son 3-4 gündən son şulay? Eye. Neşep zahmetli jığılğaçqına qağıla deyip öylesiz siz? Onun конечно, jir tuta deyip başıma da kelmegen eyvirime ortmağaş. Bir jerimde ortmadı. Yok, bunda jir tutağına tügü. Seni karavatın da yatqanda da tutarga mojutlar. Ne onsan öyle bilmişsin? Onsan öyle bilmedim, karavatta yatkanda da tuta deyip. Jirge jığıldım, pragolkaga çıqqaştın. 3-4 gündən soň şunday hal bulgaç, men aytdım, meni jir tuttu ahırı. Bizden bilen bugün günde sizden gözge görünmesi yaşaytırgan kişiler, ili kişiler mi, nerseler deyip aytekinsiz, jonlar deyip aytekmi, olar bek kötürlü. Olar sizni karavatta da tutarga mümkün, juklaganda da, şey içip oturganda da, любой жерде tutarga mümkün. Anlaşıldı. Şoňa göre tege bir yoklygyn aytyp oýlaw, dürüst tügül, fikir dürüst tügül. Fikirigiz tüben. Oň derejesiniň tüben bolu arkasında, sizin görmegi arkasında gına şonday fikir sizde. Ezrek yugarrak köterilebigiz indi. Bizim bilen yaşay turgan kişiler var. Olar bilen tınışrak yaşarga tırışara kerek diп aytygyn. Allah'a şükür olacaktan tınış. Bey gıybet kurşilerde, jordam et alsağı rahmetli bularıyım. Kurşiler. Ne bile kurşiler kurşisi de indi. Uyda yaşay turgan tegi kurşilerigiz bilen neçe kereksin, tınışmısın? Allah'a şükür eybet. Bey gıybetler. Onlarni özügiz oşarga çakırganda oşarga bergenigiz barmı? Pritlaga aytganigiz barmı? Taqdim etganigiz barmı? Şulay. Aralaşıp yaşayız. No, mena küs degen deyip oylayım. Küs degendir, bek jügürüp jüridiriyim. Naq jüridiriyim. Mine bulay deyim men bu apaga. Kim isimli apa buldaydı? Cevheriye Şemsiyeva. Cevheriye apa, neçe yaş diyegiz siz? 66. 66 yaş diye. Mine Cevheriye apaga bir taqdim yoksayım men. Munda bina var hazır bir işe men. Buluşmayayım da anetmeyim de. Siz koyda turasız, ermette mi? İyi. Uyga koytqaş, şey koygaş, uyğız bilen gine daja kışkırıp da şoqarası tügül, ayme. Mine sizni ağırttırgan kişini şeyge şoqarıgıza. Ağırttırmadı bir kimde. Men bir özüm. Allah Teala
baş. Yok. Siz onun Jurt diyesi. Jurt diyesi de nide deyip durmağısız. Mine bulay tegisiz. Ayme, meni kim ağırttırgan, mine şu kişi benim bilen rahatlanıp birge irkenep tege bik dost bulup degende şey olmaz mı iken deyip çakırgasıdan. Allah iken. Konak iterge çakıran mı sizni degen. Allah iken. Mine şundan soň ayme, şulay itip bugün koytka çakırda, irtege mında kilip rezultatını söylersin. Rahmet sizge. Evet. Bu живой пример bulacak sizge. Irtege özgärişini kilip aytaşak o. Şeyini yapıp koyargan Ha? Barıgızga da yoruyma tügül, kirek şulay itip işlerge, kirek. Çünkü siz tire yokta yaşagan kişilerin tosuz. Şey yosamağız. Ayrım şey yosav kirek tügül, просто takdim etü kirek olar. И все, bütün nese kirek tügül olar. Последний вопрос принимаю, потом начнем сеанс. Rafik abi isenmisiz? Benim bulgan günahlarım için her birimizde naşarlık bulgan var. Naşarlıklarımı zinhar için gafı ete koyuyoruz. Benim şundayına kichkine bir sıravım var. Men 5 yıl davamında bilmeytirgan diagnoz koyalmaytirgan şiir bilen şiirleyim. 2 yıl meni iptaşım tutup kona yerde men jüri almadım, halsiz. Hazırgi vaqtda endi men xalq meditsinasına tayanıp özümni özüm lechit etem deb aytsam endi bilmayman. Özümni özüm oyoqqa bostiraga tirishaman, bolalar haqida deb. No, eli menim baribir iratlanib bita olmayman. Ishga borarlik halim yo'q deb aytaman endi o'zimcha. Uydan chiqib keta olmayman men. Uydan chiqsam uramda yurayim, nindidir bir расстоянияны o'tam, ondan so'ng halim bitgandan so'ng men qaytib yotaman endi. Menim bosh, yurak bu nega влиять etamiz состояниема. Нешенче сеанс senin? 5-chi seansga kelaman. 5-chi. Sizda 3 seansni olgandan so'ng meni bekni qo'rquv bosdi, butun she'rlarim yangadan ayttirdi. Mana men hozir butun bo'lgan ixtiyor kuchimni to'plab tag'in butun возможностьlarimni jiyib kelarga tirishdim endi sizga. Sen mümkün kadar elektrikga tirishing seansdan. Bu qodi seanslar tugul, manda seanslarni sen butun yer şarının qo'ysa pishmog'ina borsang da topa olmayasaqsan. Elektrisi foydangni shuni elektrirsang, butun yerdan izlab bersa bo'lmaydi sen. Izlab berib topa olmayasaqsan deb aytayman, butun yer. Ko'p izlarga to'g'ri keldi. Bunday qo'rqinish meditsina yog'idan qo'rqinish bo'lgan отклонениялар yo'qdir deb aytaman endi. Men onday analizlarim yaxshi endi mening, butunsida yaxshi. Analizlar ibatdir endi, ладно, sening. No, bunda analizlar ibat bo'lsa da men причинаны позвоночникта ko'raman. Buydan buyoqqa позвоночник чиста tugul sen, pishira. Gövde bulay нормальный. Gövde. Но umurtqa bo'lganasi жизненно необходимый bizning organ deb aytdik u. Buydan buyoqqa pishira. Umurtqa bo'lganasidan bizning energiya yuri. Aldan ortdan mana shulay постоянно yurib tura, gövdeni tutib tura shu. Bunun как раз umurtqa bo'lganasida energiya yuru to'xtalgan. Gövdeni tutarga salati yo'q. Siz shunga yordam eta olmaysizmikansiz? Qozmaylaringiz bitmadimi siz? Qozmayı bilan bitirib bo'lmayapti. Bu qozmayı tugul bunda bu tigi mana pishirangan degach buzuq shekilliroq narsa bo'ladi. Energetik yapmen to'xtalgan bo'ladi. Anladingmi? Anladim. Bunda olib jibara kerak bo'ladi. Siz tartara kerak. Oltigi qozmayı shunday vaqtda qo'llangan men shig'ir kelib tigi bulaygina qodigina bo'lsa ishlamay turamiz sag'ina. Amanda energetik polietilen qopshiq bilan qoplangan shekilli bo'ldi tigi. Bunda kirmay, harakat kirmay, energiya kira olmaydi. Bosib turayim bu meni har vaqt. Bosib turadi-ku, mana hozir singillaya olushi. Bu meni onu sırada hozir meni osham. Çünkü bugün ishlay olamayman. Ertaga qoldirmayman meni bugün ishlay olganga ko'ra. Может, sen ertaga nidir sabablar orqasida menga kela olmassan olg'a toba. Allah yordamini bugün olib ketdimman men. Anar menga u narsa bo'lmay, shu qiz shulay bo'lib qolgan edi. Vaqtida yordamni olib ketasan sen hozir. Yara seansni boshlaymiz, yordam bo'ldi senga. Bektur rahmat sizga.
Сейчас начнем сеанс. Все железки снимите, цепочки. Сейчас с браслетами. Шпильки снимите. Руки и ноги отдельно ставьте. Расслабьтесь. Закрывайте глаза. Постарайтесь ни о чем не думать. Сеанс идет молча. Қолларны аякларына кушмагыз. Күздәрне йомыгыз. Башлардан уйларны югалтырга тырышыгыз. Сеанс башланды. Сеанс тавышсыз бара.
Әкенләп күзән ашарға була хәзер.